niċċaraw għadi li type 1 diabetes hija xi ħaġa li ma tkunx tista' tipprevenija. Ma jfissirx li joħroġlok type 1 diabetes għax it-tifel jew tifla kiel ħafna ħelu. Hija problema type 1 diabetes hija problema autoimmune ngħidu, ġifieri il-ġisem tagħhom stess jibda jattakka il-frixa li hija responsabbli biex tipproduċi sustanza nsejħula insulina. Il-ġisem irid jeħles mit-zokkor żejjed għax qiegħed fid-dem għal xejn u joħroġ fil-pipi u jiġbed miegħu l-ilma, ġifieri it-tfal jew l-adolescenti jagħmlu ħafna pipi. Tistgħu tgħixu ħajja normali, anzi nikkoraġġuhom biex jekk għandhom xi hobby jew sports li jridu jieħdu sehem fih, anzi għamlu dak li tridu. Nixtieq nirringrazzja lil Sweet Carnations Holistic Wellness Center għall kura ta' wiċċi u lil Quick Fix għall-apparat elettroniku. Illum fuq Kelmiet ma' Bambinelli għandna magħna lil Dr. Veronica Bartolo. Dr. Bartolo hija pediatrician, ġifieri tabiba ta' tfal u bħalissa qiegħda tispeċjalizza fl-endokrinoloġija. Affarijiet li għandhom x'jaqsmu mal-ormoni u hekk imma fit-tfal. Eżatt. U llum fil-fatt ħan nitkellmu ftit fuq it-zokkor fit-tfal. Issa, mela, għandna nafu li hemm żewġ tipi ta' zokkor ġenerali, type 1 u type 2. U normalment fit-tfal insibu iktar it-type 1. Correct me if I'm wrong, sewa. X'inhi differenza bejniethom it-type 1 u type 2? Mela, palma qed l-iktar komuni huwa type 1 u type 2 diabetes. Fil-fatt hemm ħafna iktar tipi ta' diabete, but they are very much rare, okay? Issa, fil-passat kienu jgħidu jisu type 1 diabetes ta' tfal, type 2 diabetes tal-kbar. U fil-fatt qed naraw li type 2 diabetes qiegħed tipo jiżdied f'Malta fl-adolescenza speċjalment minħabba lifestyle, anyway, sedentary lifestyles li kollna. Nuqqas ta' eżerċizzju. Affarijiet hekk. Issa, just to be clear what is type 1 and what is type 2. Mela, fit-type 1 diabetes hemm ir-rwol ta' ġenetika imma hija ferm inqas mit-type 2 diabetes. Ġifieri ħafna drabi tfal li jiġu diagnosed type 1 diabetes ma jkollhom ħadd fil-familja li għandu type 1. Ħafna drabi jkunu l-ewwel persuna tal-familja li qabdithom ġifieri. Hija problema type 1 diabetes, hija problema autoimmune ngħidu, ġifieri il-ġisem tagħhom stess jibda jattakka il-frixa li hija responsabbli biex tipproduċi sustanza nsejħula insulina. U din l-insulina hija importanti biex il-ġisem juża t-zokkor li hemm ġoddem għall-enerġija. Jiġifieri il-ġisem stess jibda jattakka daw iċ-ċelloli jipproduċu dis-sustanza. Issa, l-insulina x'inhi? Ġast biex kolkom idea biex iktar tifhmu. L-insulina dis-sustanza, ġifieri l-insulina tieħu d-dem li qiegħed tieħu t-zokkor li qiegħed fid-dem. Eżatt. U isa ċavetta tiftaħ il-bibien fiċ-ċelloli, inkluż dawk tal-moħħ, iċ-ċelloli tal-moħħ, biex it-zokkor jista' jidħol fiċ-ċelloli u mbagħad jintuża biex jipproduċu l-enerġija biex aħna niffunzjonaw matul ġurnata. Jekk il-ġisem jibda jattakka daw iċ-ċelloli jipproduċu l-insulina, ma jkollniex biżejjed insulina, ovvjament it-zokkor fid-dem jiżdied ħafna u ma jkunx hemm biżejjed biex niġru, biex inqumu fil-għodu, ġifieri nibdew nħossuna għajjenin ukoll ġifieri. U dik hija diabete type 1, ġifieri nuqqas ta' insulina. Imma importanti li niċċaraw għadi li type 1 diabetes hija xi ħaġa li ma tkunx tista' tipprevenija. Ma jfissirx li joħroġlok type 1 diabetes għax it-tifel jew tifla kiel ħafna ħelu. Ħaġa li tista' ġifieri diġà jkunu predestinati li ħajkollhom it-type 1 diabetes. Okay. Ħafna drabi naraw li isu trigger biex toħroġilhom it-type 1 diabetes tkun isa infection, pereżempju, jew sempliċement riħ xi kultant. Immune system isa tibda taħdem minħabba dal-infection u mbagħad toħroġilhom id-diabete ftit wara type 1.
In a nutshell, dik li type 1 diabetes, issa type 2 diabetes, it's based a lot on genetics, ġifieri ġenetika għandha rwol importanti fiha. Imma ovvjament, what lifestyle comes into it, ġifieri iktar ma tkun overweight, tikoll affarijiet li mhux suppost, nuqqas eżerċizzju, iktar għandek ċans li tiżviluppaħ type 2 diabetes. Ġifieri pereżempju, ejja ngħidu jiena għandi it-type 2 diabetes. It-tfal tiegħi genetically iktar għandhom ċans li jkollhom it-type 2 minħabba fija mill-type 1. It-type 1 mhux se jiġu affettwati. Le, a little increase in percentage perhaps for type 1, imma mhux daqshekk kważi. Imma type 2 iva, hemm iktar ċans. U it-type 1, minn meta tista' taqbadhom it-tfal u tfal li pereżempju jitwildu kważi biha? So type 1 diabetes kwalunkwe età teknikament. I mean, anka fl-ewwel sena ta' ħajjithom, avolja hija rari, alright? Kellna waħda ta' ma kontx qed naħdem jien dak iż-żmien, ma ta' 9 xhur apparentament li kellha type 1 diabetes. Għax ovvjament imbagħad hemm tipi differenti ta' diabete, imma ġifieri hija rari fl-ewwel sena tal-ħajja, imma mbagħad through childhood, anka early young adults, ġifieri se joħroġilhom, I mean, type 1. U type 2 iktar mill-adolescenza le. All right, okay. U x-sintomi jiżviluppaw it-tfal li forsi jkunu ta' alarma l-ġenituri li jgħidu niċċekkja, tgħid hemm xi ħaġa inkwetanti. Biex nispjegalek, is-sintomi nippruvaw nirraġunaw għaliex joħorġu. Mela fid-diabete anka fit-type 2, okay, ikollhom zokkor għoli fid-demm. Fit-type 2 insejt ngħid li l-insulina hemmhekk qiegħda ma mhux qed taħdem sew. Hemm resistenza għaliha fit-type 2. Jiġifieri fiż-żewġ każijiet, jiġifieri type 1 u type 2 diabetes, għandek ħafna zokkor fid-demm għax l-insulina jew mhux hemm jew mhux qed taħdem. Allura jibqa' fid-demm. It-zokkor jisu il-ġisem irid jeħles mit-zokkor żejjed għax qiegħed fid-demm għal xejn u joħroġ fil-pipi. U jiġbed miegħu l-ilma, ġifieri it-tfal jew l-adolescenti jagħmlu ħafna pipi, tibda tinduna u xi kultant anke jagħmlu pipi matul il-lejl, pereżempju, jibda jaħrabilhom il-pipi, pereżempju, fejn qabel ma kienx. Fejn qabel ma kienx, all right. Peress li qed jitilfu ħafna ilma fil-pipi, għandhom ħafna aċċ, ġifieri jibdew jisaqsu s-soltu għall-ilma, specifically tipo għandhom aċċ, u tinduna b'differenza, ġifieri mhux sempliċement talbek tazza żejda. One day, exactly, it's a recurrent thing. Jħossuha majjenin għax it-zokkor ma jistgħux jużawh, għandhom ħafna zokkor fid-demm ma mhux qed jużawh, ma jistgħux jużawh fiċ-ċelloli. Allura jibdew jħossuhom għajjenin. U ħaġa oħra li hija parti mis-sintomi hija li jibdew jindunaw li qed jitilfu l-peace. Ir-raġuni hi li l-ġisem peress li ma tistax tuża t-zokkor għall-enerġija tibda tgħid orrejt mela t-zokkor l-enerġija minn fejn ħanġibha ħankisser ix-xaħam. U bekk inġib tip ta' enerġija differenti, l-enerġija ma b'mod differenti, mhux mit-zokkor ma mix-xaħam. Allura jitilfu l-peace ukoll. Istra l-ġisem ikun jisu jgħid fasting kważi. Eżatti. U bat jipproduċi affarijiet bħal ketones insomma, jek tħallija, it's unsafe, xem komplikazzjonijiet jek tħallija, especially in type 1 diabetes, ġifieri. U ma jippruvaw jiklu iżjed jew lej, għabadhom iktar ġuħ jew ħabba l-fatt li. It's not usually something that they easy tara. No, and it's not usually something that they comment about, no. Iktar jaqbadhom ġuħ mbagħad meta jitlu l-isptar intu għam it-trattament ta' type 1 diabetes and the body is recovering, allura jibda jaqbadhom ħafna ġuħ. Mbagħad in the beginning, yes. But they don't usually present with increased hunger. Alright, ġifieri l-iżjed thirst u l-pipi u nuqqas ta' enerġija u weight loss. Ġifieri dawk huma jekk dawk is-sintomi jew is-sinjali ikunu flimkien hemmhekk irridu nitkellmu. Tajjeb. Issa jekk pereżempju jkun hemm persuna li kellha ħanejdu hekk, li kellha it-zokkor ma tqala l-gestational diabetes. Il-baby għandu riskju li jkollu jew it-type 1 jew it-type 2 diabetes f'ħajtu?
Sortu gestation diabetes, iżid il-riskju, iżid il-ċans li t-tarbija matul il-ħajja tiegħu jew tagħha he develops or she develops type 2 diabetes. Okay. Imma hemm x'tagħmel biex isu tnaqqas iċ-ċans. Alright, toqgħod iżjed attent u hekk. Bilanċjat, eżerċizzju, ġifieri hemm x'tagħmel. Tiġi qisha tgħod daqs li kieku l-om għandha type 2 diabetes. Mela kważi tista' tgħid għax normalment meta jkun hemm xi mill-ġenituri ikollu t-sokkor bla ma tgħid għandek riskju li jekk ma toqgħodx attenti qabdek it-sokkor. U iva ma biex. There's an increased chance. There's an increased chance ġral kemm l-om ikun telqilha t-sokkor u it was something temporary. Il-tfal xorta jkollhom ċans jekk ma jqogħdux attenti għandhom dak ir-riskju iktar mill-popolazzjoni normali. Eżatt. Tajjeb ħafna. Bħala treatment ħajvarja jekk ikollhomx type 1 u type 2? Mela, għatnej li huma importanti dieta bilanċjata u l-istess dieta bilanċjata bħal ma jrid jieħu kulħadd suppost, mhux għax għandek diabete, suppost hija l-istess għal kulħadd, okay? So nenfasizzaw id-dieta li tkun bilanċjata, l-eżerċizzju l-istess bħal kulħadd, għandhom diabete, imma tnej li huma tipo type 1 u type 2 importanti l-eżerċizzju. Issa fit-type 1 diabetes peress li m'hemmx insulina, irridu nagħtu l-insulina. It's lifelong, bħalissa ġifieri it's lifelong, ġifieri trid toħodha għal dejjem din l-insulina. U l-insulina tingħata permezz ta' injections. Issa dawn l-injections jingħataw permezz ta' pen bħalissa, ikun hemm labra żgħira ħafna vera fina u tinjetta l-insulina għall-inqas isu bejwet u ieħor xi 4 darbit kuljum. Right? But it's a very superficial injection, ġifieri soltu after the first few days it-tfal jidraw and it's no longer about pain, ġifieri mbagħad. Okay. So it's very minimal, ġifieri if there is any. Issa kalla jrid in the coming year, hopefully ikun hemm ukoll insulin pumps, basically, li minflok pen jingħata l-insulina wkoll, imma jkun hemm magna li titwaħħal mal-ġilda, again labra dajra ħafna, u mhux toqgħod toħroġ il-pen qabel ma tiekol pereżempju biex titaqab, imma it's always on you u timmonitorja tkun taf it-zokkor il-livell ta' zokkor kif qiegħed fil-ġisem u tagħti l-insulina kemm skont it-zokkor u skont kemm ħatiekol ukoll għax trid tinputtja xi numri xi kultant. Imma it's always there, it's always on you. All right, ġifieri l-labra hija darba mhux kull darba tittaqab. Probabbilment trid tbiddilha every now and then, ġifieri. Żgur, eżatt, ħabba ħajġinu. But it's not 4 times a day, pereżempju, tifhem. Imma hopefully in the pipeline jiġu dawn l-insulin pumps. U l-lum il-ġurnata, nimmaġina anka fejn jidħlu kalkolazzjoni ta' dożi skont l-ikel, ikun hemm il-gwidi. We teach the parents, ġifieri hemm ħafna edukazzjoni li jmur fin-nofs ġifieri fit-treatment, speċjalment ta' type 1. But we tell them how to do it, ġifieri bil-mod imod. Fit-type 2 diabetes, ġifieri apparti id-dieta bilanċjata u l-eżerċizzju, u mbagħad hemm ħafna ġabi hemm pilloli li jikkontrollaw li jżidu sensitività tal-insulina li l-persuna qed tipproduċi nnifsha. Imma xi kultant jekk ma jkunux ikkontrollati jkollhom bżonn ukoll insulina, ġifieri skont il-gravità tat-type 2 diabetes imbagħad, okay? Eżatt. Ħaġa importanti biex ikunu jafu l-ġenituri wkoll li da żmien hemm magna żgħira jew labra żgħira li titwaħħal mal-ġilda li tisejjaħ continuous glucose monitor. Alright, kont ħansaqsik fuqha fil-fatt. U di basically labra żgħira fil-superficial tissue, ġifieri kull 5 minutes isu tiċċekkja il-livell ta' zokkor fl-interstitial fluid, insomma fl-air tal-ġilda. Kull 5 minutes it-tik reading, ġifieri inti tkun taf eżattament kif inhu sejjer it-zokkor tiegħek matul il-ġurnata. Okay. Ġifieri this has changed control on diabetes substantially, ġifieri għax ovvjament fil-passat kienu jittaqbu biss xi 4 darbit kuljum u dawk l-4 momenti tal-ġurnata kienu jafu t-zokkor kemm hu fihom. U issa 24/7 ġifieri tara ir-readings kif huma. Ġifieri din tibqem jorqdu biha. Iva. All right. Li għandha tajjeb nimmaġina għax anke qed tevita speċjalment meta forsi jkunu l-iskola li jinżillhom it-zokkor f'daqqa għax inti
ħataraħ. You know it's coming down. U bil-Bluetooth jista' jikkomunika mal-mobile tal-ġenitur, ġifieri tifel jew tifla jkun l-iskola, l-ġenitur jaf eżattament x'qed jiġri bit-zokkor tat-tifel jew tifla li mhux qiegħed fl-istess post. Alright, u nimmaġina l-għalliema u hekk ikunu informati. Aħna meta jiġi xi ħadd newly diagnosed, ġifieri type 1 diabetes u jkollhom din monitor u l-bżonn tal-insulina. Hemm nurses li jgħinuna fit-tim ovvjament u jikkomunikaw mat-teachers ukoll biex jgħidulhom x'inhi diabete, meta jinżilhom it-zokkor x'iridu jagħmlu, ġifieri hemm ħafna nippruvaw kemm jista' jkun nikkomunikaw. Mhux hekk, għax dan immaġna pereżempju jaf ikollhom bżonn jieħdu l-insulina mal-ikel tal-breaks li jkollhom. Ġifieri ovvjament jafu kun hemm bżonn il-kontribut jew tal-għalliema ma nafx jew kellha jkunx hemm in-nurses tal-iskejjel stess. Xi kultant in-nurses tal-iskejjel stess u kemm jista' jkun aħna ninkoraġġixxu t-tfal biex jitgħallmu biex jitgħallmu huma. I mean as much as possible they have to be independent. Ovvjament hemm tipi ta' insulina fej jitaqbu fil-għodu qabel ma jmorru l-iskola, u mbagħad meta jkunu l-iskola issa tibqa' taħdem ftit l-insulina allura ma jkollhomx bżonn tal-insulina waqt l-iskola tkun għadha taħdem l-insulina ta' filgħodu. All right, okay. So mbagħad meta jaslu d-dar mbagħad jitaqbu jieklu xi All right. Nippruvaw insibu modi biex. Għaxi ovvjament id-doża ta' dik li tuħu mal-ikel biex niftehmu se tvarja skont x'se tiekol. Eżatt, u hemm tipi differenti wkoll ta' insulina li jaħdmu b'mod differenti. Eżatt. Imma it's doable, ġifieri u Fil-verità naħseb sakemm għall-bidu, il-bidu kollu jkun jibes, imma sakemm tidher tikkalkula d-dożi, tifhem meta hija toli, tifhem meta hija tbaxx. Issa il-fatt li pereżempju għandi it-tifel għandu t-zokkor, dak ifisser li dat-tifel qatt ma nista' nteħħelu? Le, ma jfissirx hekk. Għax naħseb hija xi ħaġa li naħseb idea ħanejdu hekk li hija żbaljata dwar id-diabete li tipo mela dak ara ma tieħx asfarka cake. No, le, ma ngħiduhomx hekk. Mela, ħanajdlek, type 1 diabetes l-iktar qed nenfasizza. Le, di fuq it-type 1 għadna nitkellmu eżatt. Jistgħu jieħdu, mela, affarijiet li huma zokkor, basically pure sugar, ġelu per eżempju, slush, soft drinks, not zero, ġifieri ħafna zokkor. They are refined sugars, okay? Refined sugars huma tajbin għal ħadd teknikament. Imma fid-diabete huma jtellaw it-zokkor b'mod maġġel ħafna u b'mod maġġel u jtellawh livell as in quite elevated ġifieri. U ma jemminx tajjeb il-ġisem, ġifieri l-insulina, jrid ikun hemm l-insulina biex tikkombattih, imma mhux dejjem biżejjed insulina għal dak it-zokkor. Għal dak l-ammont ta' zokkor, alright. Issa hemm ħellu differenti, ma hemm ħellu pereżempju cakes, pereżempju, jekk ma jkollhomx il-ġelu, jkunu sponge cake, pereżempju. Dawk, they are still sugars, but they are possibly less refined, ġifieri it-zokkor, xorta hemm it-zokkor imma jiġi assorbit iktar bil-mod. Dik ħaġa ġifieri you can choose what type of sweets. Anka ġelat, pereżempju ġelat, ma ngħidulhomx ma jistgħux jieħdu. Il-ġelat għandu ħafna xaħam fih. Alright, allura xaħam it delays the absorption of the sugar, ġifieri isu break biex it-zokkor li ħajjiġi assorbit, mhux assorbit mal-ewwel f'daqqa waħda, ġifieri iktar bil-mod, allura it's more gentle on the body. Alright. U fl-istess ħin, meta jieklu xi ħaġa hekk, ikollhom bżonn cover tal-insulina, ġifieri jekk jieħdu l-insulina qabel ma jieklu whatever dal-ħelu. So it should cover for them, they can calculate how much sugar they're going to take u jieħdu l-insulina apposta għaliha. Ġifieri no, it's not a definite no, imma affarijiet that are refined sugars ideally no, I mean, imma lil-ħadd kieku ma Eżatt, dawk din li tal-qed insemmiha biex forsi jiena naħseb kieku kellha taqbad li meta kont żgħira għalkemm jiena ma kontx persuna li nfittex il-ħelu ħafna. Il-fatt illi pereżempju kien jgħiduli l-emel issa ma tistax tmiss ħelu. Naħseb kienet titfa' impatt negattiv fuq ħajti. Too drastic. Fimt fuq it-tfal għax daw ħajmorru parties, ħajkun hemm il-cakes, I mean, da mod tieħu biċċa cake u mod kemm idduqu. Imma li tkun complete ma' tfal l-oħrajn xorta. Eżatt, le, kemm jista' jkun. Għandha xi effetti oħrajn li jistgħu ħallu impatt negattiv id-diabete ta' tfal fuq it-tfal, apparti forsi din li
ħanejdu hekk ma jistgħux jieklu essax fil-verità ħadd ma jsejħu ħellu kemm irid għax ħajjagħmel il-ħsara. Sewwa, imma forsi ngħidu rridu noqogħdu attenti iktar fuqhom milli xi ħadd illi m'għandux. No, technically aħna ngħidulhom meta fl-ewwel jiem meta jkollhom il-diagnosi ta' type 1 ngħidulhom tipo tistgħu tgħixu ħajja normali, anzi nikkoraġġuhom biex jekk għandhom xi hobby jew sports li jridu jieħdu sehem fih, anzi għamlu dak li tridu. Biss ovvjament ikun hemm dil kontroll tat-zokkor l-ikel u hekk li jridu jżommu f'moħħhom. Ġifieri anke l-ġenituri. Imma otherwise they can do anything. Ġifieri ma jridx ikun hemm xi ħaġa li it discriminates them from doing, ġifieri jekk jridu jistudjaw. L-unika 3 affarijiet actually li hemm li jridu jkunu jafu li fil-futur meta jikbru, għalissa ma jistgħux ikunu fl-Ewropa ma jistgħux jisuqu ajruplan, għalissa għax jista' jkun li jinbidlu. Ma jistgħux ikunu instructors ta' scuba diving, u soldati. Minħabba riski li xi kultant it-zokkor basically jistgħu jinżlilhom u ovvjament ta' periklu għalihom infushom għal. Jiġifieri sports li naf bħal pereżempju xi logħba futbol li tkun siegħa u nofs on the go jistgħu jagħmluha xorta. Jiġifieri il-biża' li jista' jinżilhom it-zokkor m'għandix iżommhom lura milli ma jagħmlux ċertu eżerċizzju. U hemm ħafna tfal li huma attivi ħafna fl-isports u naraw riżultati ferm aħjar milli dawk li ma jagħmlux sports. U żgur, għax l-insulina, tiġi iktar sensittiva u anka it's incredible, ġifieri tara d-differenza. Ovvjament li jaqalhom it-zokkor hija xi ħaġa li jżommu f'moħħhom, imma jistgħu jagħmlu affarijiet biex jevitaw din il-problema, ġifieri mbagħad nagħlmuhom. U nimmaġna li b'dan il-continuous blood glucose jekk inti qed tara t-zokkor nieżel u ħatibda tagħmel l-isport, ħatuħu xi ħaġa qabel tibda. L-huma anke drinks, l-isotonic drinks li jkun fihom ftit zokkor, allura ħajstabilizzaw it-zokkor. Ġifieri fil-verità ħanqidu hekk illum il-ġurnata thank God anke thanks to dawn il-monitors. Il-ħajja ta' tifel bit-zokkor hija tista' tgħid kważi l-istess bħal ta' tifel illi m'għandux it-zokkor. Jisifru jistgħu outings jistgħu mmorru. Yes. Huma nagħmluhom ġifieri għax huma hemm bżonn ħafna dixxiplina biex xorta il-ħajja tal-lum, il-ħajja maġla u xorta jibqgħu tipo jagħtu każ dawn l-affarijiet. Hemm bżonn ħafna dixxiplina, jien nagħmilhom ħafna, ġifieri it's not ovvjament ħajgħidu aħjar ma qabditnix, vera, ma l-ħajja kif inhi, imma we try to empower them li kemm jista' jkun għamlu dak li tixtiequ tipo, kemm jista' jkun issapportjawhom kif nistgħu. Għax naħseb anke mbagħad meta jiġu biex jikbru ħanejdu hekk teenagers taf inti jibdew jesperimentaw b'xi drink jew le mhux għax huwa nissuġġeruha, imma id-drinks ikun fihom ħafna zokkor. Mhijiex xi ħaġa li tipo jridu jissakru d-dar u ma joħorġux ma' sħabhom ħabba dil-biċċa xogħol. Jridu joqogħdu attenti kemm imma xorta jistgħu jkomplu mal-ħbib tagħhom. Hemm drinks differenti, ġifieri hemm xi alkohol li jitbaxxa t-zokkor actually, ġifieri qabel ma joħorġu idealment. Kielu xi ħaġa. Hemm drinks li tellaw t-zokkor, ġifieri skont u hemm drinks differenti biex nagħlmuhom. Tajjeb, alright, illum hawn ħafna edukazzjoni, thank God. Underage ideally not obviously, ma mbagħad. U li aħna nitkellmu 17 plus. 17 plus. U ħaġorra tal-alkohol ġifieri meta xi ħadd jieħu wisq alkohol ikun ftit tipo sturdut or whatever, hija simili ta' meta jaqalhom it-zokkor ikunu hypoglycemic, meta jaqalhom it-zokkor ħafna ukoll ikunu ma jkunux 100% hemm. Allura jekk m'hemm xi ħadd li jaf li għandek id-diabete, jaħsbu li għax fis-sakra. That's why it's dangerous as well. Ġifieri jkunu ċerti li mhux ħajaqalhom it-zokkor u jaħsbu li għax. In ġenerali, x'inhu huma l-iktar sintomi ħanejdu hekk li għandna ninnotaw meta xi ħadd qed jaqalu t-zokkor? Mela l-ewwel nett xi kultant ikollhom it-tfal mela meta jkunu żgħar diffiċli għax mhux ħajkomunikaw kollox mal-ġenituri u mal-carer insomma, imma tibda tara forsi
bidla fl-attitudni tagħhom, jinnaf iktar tantrums, per eżempju, jibdew jibku ma tafx xiridu. Jekk hemm xi ħaġa, jekk taf li t-tifel jew tifla għandu type 1 diabetes, u hemm xi ħaġa li isu he's not acting his usual self, l-ewwel ħaġa tiċċekkja l-zokkar. L-ewwel ħaġa, because that's likely to be it. U mbagħad jista' jkollhom tremors, sweating, jħossuhom għajjanin, palpitations. Iktar ma jikbru, iktar jibdew ikunu jafu li l-om infushom kif iħossuha meta qed jaqalhom it-zokkor. So it becomes easier with time għax ikunu jistgħu jikkomunikaw. Eventualment jistgħu ukoll tipo jintilfu minn sensihom, ġifieri it's so drastic. Jekk ma jkunux taw każ. Eżatt. Jew jkunu konfużi, aġitati. Mbagħad fl-aħħar ikun hemm nafx xi seizure għax jaqalhom wisq it-zokkor, ikollhom bżonn l-għajnuna medika insomma, jew l-injection, għax hemm injection biex ittella t-zokkor malajr, ġifieri, ma xi ħadd ieħor irid jagħtilek. Għax dak il-ħin ma tkunx konxi. Għax dak il-ħin ma tkunx konxi, ġifieri dejjem importanti li jkollhom jew xi ħelwa jew din l-injection fuqhom meta joħorġu. Ma nafx jekk hemm xi misconception oħra. Le, misconception dik l-iktar li inti semmejt. Għax dik xi ħaġa fit-type 1 il-relatives jew ħubieb jgħaddu xi kumment, dak mhux għax kont ħarġitlek it-zokkor type 1, mhux għax kont tikol ħafna ħelu, and then they start feeling guilty, jew il-ġenituri jibdew jħossuhom guilty għax forsi tawhom xi naf ġelat u ħarġitilha. But it has not, type 1 has nothing to do with what they would have eaten. Ġifieri jista' jkun hemm xi ħadd diġà predispost li jkollu type 1 diabetes, jiekol ħaxix biss, u xorta toħroġlu. Ġifieri it's not something you can prevent, and it's no one's fault. Ġifieri dik l-iktar misconception naħseb. U ħaġa oħra ġenerali li tipo daw tfal ma nafx skont minn meta jkunu diagnosed ġifieri, okay? Ħafna minn ħajjithom tkun iċċekkjajt it-zokkor, ħana t-zokkor kemm kielt, l-insulina, ġifieri huma they are flooded with information and discussion on their blood sugar. Allura meta jikbru jisom inħoss li xi kultant like they define themselves by their diabetes. U kemm jista' jkun ovvjament huma they're much more than diabetes, ovvjament huma għandhom il-personalità tagħhom, il-hobbies tagħhom. And I feel like the family has to be aware of this, għax ovvjament huma bħala ġenituri jew carers, I mean they love the child and they have to ask kil xi ħaġa ħadd l-insulina, jridu jsaqsu hekk għax jinkwetaw. Ikollhom tendenza jiġu overprotective naħseb. Yes, but bir-raġun isu għax I mean ovvjament inkwieta, ma at the same time to empower them, the children to believe in themselves and to value who they are, not because of diabetes. I mean they are who they are, you know. U jina mirrom et la qabel, ġviri għax umma, eżin, et jaddu minn ħafna ux tipo, allura, le, I wish that they see the beauty that we see tipo, you know, għax mux kullħat l-istess. U taħseb illi jekk ġenituri għandhom it-tfal bit-zokkor għandhom il-libsom xi tip ta' bracelet, jew xi ħaġa li. Għax unfortunately, it's going to be a label which defines them fil-verità, x'huma qed jibsu din bracelet tipo I am diabetic. Ma fil-verità for their own safety anke kien għal ħaġa fit-triq. Is it recommended? Ovvjament dan qed ngħidu fit-triq ħajkunu waħedhom mhux ħajkollok tifel ta' 4, imma ngħidu forsi tifel ta' 11. I mean, we usually give it's up to the child and up to the parents. So I mean, it's not a bad idea because you never know. Isek billi kollok brazzoletta and it says it. Imma hemm ħafna fatturi, ġifieri meta jmorru l-iskola ovvjament it-teachers jridu jkunu jafu, okay? Speċjalment jkunu żgħar. I mean, fil-post tax-xogħol li meta jikbru or whatever, it's always a good idea li xi ħadd jaf, ġifieri it depends on the person. I mean, rarament insibu adolescenti wkoll li ma jkunux iridu jilbsu pereżempju continuous glucose monitor, għax di ħaġa żgħira basically ma bil-kemm tidher imma żgħira ġifier, imma they are conscious, so they don't want it to show, u mbagħad jibdew jisaqsuhom dik x'inhi, ġifieri. Issib il-kulħadd ma tistax tisforzhom tipo biex but it's not a bad idea to do it, u imma Eżgura, xu ma jkandhom lila ħajkunu jidru. Forsi bracelet minn hemm jew minn hawn tittaqra l dan, imma jew jinaf xi tfajla titilbes xi flok biċċingi. Iktar u iktar everything. I mean, ma tistax tisforzhom. L-istessin aħna ovvjament inkoraġixxu li they speak about it freely, anzi, tipo anke to their peers, because
ħafna drabi they're going to be being understood better. Probably, eżatti, ġifiri, they have the thought that maybe they will be judged, but I think they will be understood more than judged. So we encourage them to speak to their friends about it, għalix lemma, and then you find different children, different adolescents, so. Ekku, jidependa ħafna mill-karattru tal-persuna u koll. Ma nafx jekk kellek xi ħaġa oħra xi żid fuq it-zokkor fit-tfal, in ġenerali. We covered most things. Sebdaqo, għax ifhem it-type 1 jiżjed komuni fit-tfal milli hemm it-type 2. Qed ngħidu fit-tfal iż-żgħar speċjalment, ġifieri. U type 2 naħseb iktar straightforward u mbagħad. Type 2 there is more what to do to prevent it, jaħassra, and to control it, ġifieri. But it takes discipline, pal kull ħaġa. And if they go into sports, especially team sports, ġifieri jkollhom appuntament darbtej b'ġimgħa pereżempju li jkollhom bżonn jagħmlu eżerċizzju, it's a chance, and you have a commitment jisek. So sometimes if it's like in your hands, tajtu la m'għandux abtit nagħmel xejn, Eżatt. Video games, PlayStation. It's easier. But if you go into something whatever sport, it helps. It helps to prevent u minn għandu it's gonna help to control it better. Tajjeb ħafna. Thank you ħafna Dr. Bartolo tal-informazzjoni għaddejtilna u nilqak l-istedina tiegħi.